Yaudawai tu sa kajam naman na makaya tinana sulibat. Saka tutsua kajam naman aurija sopui na kaino at samas imazay to atau chikiri ni maruku. Imazay to a tiro akayam, imazay to a dusa puro akaram, patu tiro puro katu 5akaram.马可福音3章20节到35节。Cuma di Yesu au maupu-upu uta a jorovu a cau-cau. Saka ya Yesu nuka keman ini ka na pusu. Ka kemelang a cemekemeket ni Yesu vai ka uri ametseng taya maju. Ayatwa uri pasa masinki yanga ayaya a zuma. Izo hazaki mapida a na kemasi Yerusalem a papu sususuan ta kakudan. Ibu wa maya tusu ini cengan di maju ni bisipu ayaya au pisulenwa tala buru-burungan ta akuma a si vira-virat ni maju tua marka akuma ayaya uta mano jauh ni Yesu a marka sau-sau sa tau cikri tusa sini pupa tarwan a tau cikir di satan kemuda no venerad te satan a takuningan no maribu-ribu ini ka makaya a marinjil au a taskelan no maribu-ribu uri sebusi a kina semekelan saka no maribu-ribu a pinadabakan ni satan ini ka uri makaya a marinjil tara pasama urip saka maya au pai ati manga no uri semacuma itwa uma noa masjidila pupitsura pu uma a uri mara petua kini toyan ni maju no inika ajayana pakasangas azwa pu uma inika uri makaya pai no inajayana nga itena makaya nga a mara petua i cuma a naneman-nemanga ku pasita yang ata a ibu makaya a si pazika ta pasari-sari nga no marka cau-cau kato azwa sini a ibu nya maju a semampateleng a kaya penulat lakwa ana ibu wa timanga a semam paateren tua dala parabaca na babak ini ka uri si pazika ta pate mamiling saka namasam pasari wanga a pate mamiling ayang a sini a ibu wa maya tua zwa masa mabana zwa ina ibuan nya maju to ini cengan noa akuma ti Yesu inaya. Mance za kina katwa marka vetek au ala-alai ni Yesu. Au marintil i sasau sa paparanges tua sau-sawa padau ta Yesu. Pai turuwa nama upu-upuwa na amirad i paringol taya maju au izo a na ibu ta Yesu uzaya isasau ti taina katwa markaso betek a uri ki aivuan tanusun ayai mano temevora taya maju ti Yesu tima zwa manaku kina tima zwa manaku betek aya au pasuna pala ribu-ribul tuazwa marka na emirat a na kipa lingul taya maju sa ibu pai pasunu
ai chu manaku kina manaku vete ayatua azwa pasususu tua kini meneman noa semas ati manga mavana ku vete mavana ku kina aya ai chu kai noa semas satu cua kajam-jaman sini pupa tarwan 实行上帝旨意的教会。Azwa pasususu tua kinuman noa semasa di manga kyokai ayaya pasmarau mavana ku vejek mavana ku kina aya 实行上帝旨意的教会。基督徒也和耶稣一样，在教会常遇到类似的状况。上帝在各族群和不同社区设立教会，教会应该注意如何实行上帝的旨意，使教会周遭的居民能看见上帝的大能，否则教会只是建筑物罢了。我们在教会里和其他信徒互称弟兄姐妹，也彼此分享与关怀，但我们若认为服事轻松做就好，不要故意拼命，反倒指引那些认真服事的人，怀疑他们服事的动机，或批判别人没有依靠上帝，我们就会陷入撒旦的网罗。这不但会让教会产生许多冲突，造成分党结派，也会让教会离社区居民越来越远，更会偏离上帝设立教会的旨意。这是因为人用以为正确的角度来看事情，忘记如何正确看上帝的旨意。我们应该谨记耶稣的话，避免让这种情况发生。Sinaya tu cua ka jaman-jaman sakala tinana pasususu tuamana kinuman noa semas mana ori makayang na pupicur ori na makena malungwa ai cui cara tuaca kyokai acakina tebetulan manarui kina salinga manarui kina saro noa markaca ta'ladan amarkaca vecek amarkaca ali amarkaca dava saka no patsuncin to mga to kemudanga raikatina na marin to mana sini pajajeka to no semas sikini aca isamula aca kipusensengan ni maza kyokai raikatina na marivu-rivu raikatina na pucimet raikatina na makakati ata to aca sensengan saka na makaya tina na pasusu saka maya to sini pada dekat sini lawi no semas aca sini kietse si auto semas aca kakudan aurina makai tinana mita tekuan akipusen sengan avaika kilibak avaika semasa avaika kilaroi tuamana usaban tuamana siserapai no aca sikatalan ayakana pasamrau sakala tina kisamula mapolat akiparaing tu mana sini pajajaka tenua semas ini ka amina ngwangwa akiokaya kina sensen atala nangwaan mawana tevar atau aca varung anamakai na camakai imazai tu aca nangwaan tu mana ta pupicuran sakana makai nama paseding amar kaca vecek amar kaca sikatalan ayakana pasamarau saka tu suaka jam-jaman sini pakin menem 耶稣说：“凡实行上帝旨意的人，就是我的兄弟姐妹、母亲。”这句话对我有何提醒？我有真正实行上帝的旨意吗？Sina tu cakap jaman-jaman aruca kila roina kinumnem sakana tagamalu kinumnem ayakana pasamarau saka kainuli。亲爱的主耶稣，你所行的一切都是为了实行上帝的旨意。你并不在乎众人的眼光，即使被认为癫狂，你仍继续传道并施行医治。求你帮助我，时时依靠你，愿意为你癫狂，并真正实行上帝的旨意。Mali-mali anya cemas. Mali-mali asu pasering
asu kiliwa kita nomen saka na makai menangotan anak kita rupa acai tua sensengan imazai kiukai auri na makaya menana na pasol ta soala kaitan ati Yesu Kristo waika kiliwak waika semasa waika kipakin tua mana auri pasilingin amarka timanga saka semas kiaungaken lamana namakaya kipaparang sa pararaw tianusum lamana namakaya na pasusu to mana supajajakat saka namakaya na mapasusu to mana sukinman ayamana kiaung tiansunanya kamay tariwawaw saka mali-mali ku inuli pakata sungadan ti Yesu Kristo. Amen. Mali-mali ito sa kadyaman-dyaman na makati na misa silang sumupu ilaro ito mana pajajakatan no at semas sakala na makaya tapi na unat ay kanapa samaraw saka latina na suliwa tu sa kini adawan tatya pingan